iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda, muri kumwe na Zereberwa. Ibihe byiza abakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba tariki 6 z'ukwezi kwa mbere mu 2026. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho. Mu Rwanda inteko ishinga amategeko yemeje itegeko rivuguruye rigenga ikoreshwa ry'imihanda rizafunga utwaye yanyweye ndetse n'ikinyabiziga gifungwa. Abantu babihana mu byo busanzwe, ushobora no kumuca amande, ushobora no kumuhagarika amezi 3 adatwara icyo kinyabiziga, peri mukaba uyifatiriye. Mbese ni byinshi wamuhanisha kuruta kumushyira muri gereza. Muri Tanzania ho impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusu zikomeje gusenyerwaho amazu. Ikibabaje ni uko badusenyera inzu hanyuma ntibatwereke naho badushira. Bamwe bakinjitse utuzu duto ngaho nyene, abandi nabo baca baza gusaba indaro. Ngabo naho basabiye indaro baciye baza kuhasenya kandi. Muri Venezuela ho Maria Corina Machado utavuga rumwe n'ubutegetsi arashima igikorwa cya Amerika cyo gufata President Nicolas Maduro. Tubafitiye ikinamico runana nk'uko bisanzwe kuwa kabiri. Aya makuru ahagariwe na Gildas Hondimondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Chancellor yaduteguriye avugwa hirya no hino kw'isi. Faustin Archange Touadera niwe yarayatangajwe ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze muri Centrafrique. Agiye kubandanya arongoye ico gihugu mu kiringo kigira gatatu. Ni inkuru ya Makoechi Okafo mwumva mu ijwi rya Gildas Hondimpundu. Umugwi w'igihugu jeje gutegura amatora muri Centrafrique watangaje ko Faustin Archange Touadera yaronse amajwi arenga gato 76%. Ariko abitoje babiri bo migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi biyamirije iyo nsinzi bavuga ko habayemwo ubusuma n'utunenge twinshi. Aya matora kandi ntihitabwe n'umugambwe ukomeye usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi. Touadera yari yitoje aserukira umugambwe United Heart Movement aho yiyamamaje ashimikira kubijanye n'umutekano. Mu misi heze yari yarazanye abasirikare ba Rusiya n'abo Rwanda mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano. Nubwo ku ntwaro ya Touadera hatewe intambwe mu bijanye n'iterambere, benshi mu banyagihugu baracari mu bukene. Mwitangarizo ririmwe amajambo akomeye cyane abakuru b'ibihugu vya Buraya bavuze ko batazigera bareka kugwanira no gukingira ubutavogerwa bw'izinga rinini gusumba yandi kw'isi rya Greenland, kandi ko bariko bongereza ikibanza cabo mu karere ka Arctic. Iryo tangazo ryasohotse haciye iminsi 2 nyuma yaho Donald Trump asubiye kuvuga ko Greenland, intara ifise urugero rw'ubwigenga ariko ikabiya Denmark, ubu yogenzurwa na Amerika. Abo bakuru b'ibihugu vya Buraya bashimangiye ko Greenland ari ya beneyo. Bongera bavuga ko leta zunze ubumwe za Amerika nk'uwo basangishira hamwe OTA ari umufatanya bikorwa komeye mu kukingira umutekano wo mu karere ka Arctic. Iyi ni BBC. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela, Maria Corina Machado, avuga ko ikugwa ry'ubutegetsi rwa Nicolas Maduro ryagizwe n'ingabo zidasanzwe za leta zunze ubumwe za Amerika ari intambwe ikomeye jana mu bwigenge bw'ico gihugu. Yagiriza Delcy Rodriguez yagenwe nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza kuba umwe mu bagize uruhara rukomeye mu bikorwa bijanye n'ihohotera, kugibiturire no gucuruza ibiyayura mutwe byaranze ubutegetsi bwa Maduro. Yari mu buhungiro, Machado yavuze ko yavuye mu kinyegero kugira ijwi ryiwe ryumvikane kandi ategereza gusubira mu gihugu ciwe vuba hashoboka. Nari maze amezi arenga 16 nihishe. Nafashe icyemezo cyo kujya hagaragara kubera ko nizera ko hari icyo nakora ngafasha igihugu cyanjye, ari nayo mpamvu nabivugiye ku mugaragaro uyu munsi. Gusa ndateganya gusubira iwacu vuba bishoboka. Giselle. Murakoze cyane Chancellor. Tukiri muri Venezuela, Maria Corina Machado utavuga rumwe n'ubutegetsi nubwo ashima igikorwa cya Perezida wa Amerika, Perezida Donald Trump we arasa n'ufite undi mugambi. Hagati aho ubutegetsi muri Venezuela burakomeza kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi nubwo kuva Perezida Maduro yafashwa. Byinshi kuri iyi nkuru turabisangizwa na Priment ku magenge. Nubwo Maria Corina Machado atakibanza habwa na Donald Trump yigeze kuvuga yuko atagira abamushigikiye canke icubahiro muri Venezuela, iyo ndongozi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi we ntahesha mu gushimagiza Trump. Mu kiganiro na Fox News
yakiriye neza ifatwa na Amerika rya Nicolas Maduro, avuga yuko umugambwe wiwe witeguriye gutsinda amatora abaye mu bwisanzure. Ariko yanavuze yuko ataravugana na Perezida Trump kuva itariki 10 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Yamara Perezida Trump we avuga ko Amerika itegerezwa gusubiza ico gihugu ku murongo imbere yuko haba amatora, yongera gushimangira ko yemera ko Amerika ariyo ifise ibintu mu minwe. Mu by'ukuri leta ya Venezuela iracatwara igihugu, ariko Trump yagabishije Perezida mushasha Delcy Rodriguez ko ashobora gushikirwa nabe cyane kurusha ivyashikiye Perezida Maduro hamwe atokora mu majambo yiwe igikwiriye gukorwa. Imbere muri Venezuela ubutegetsi burabandanya gucinyiza abatavuga rumwe nabwo kuva Maduro afashwe. Uretse ubu abasirikare n'abapolisi bagaragara ku bwinshi, abanyagihugu bafise ibigwanisho babitegetswe na leta bivuga ko bakuza ko mu mabarabara biyama gukeza igikorwa ca Amerika. Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru n'abakora mu gisata cyo kumenyesha makuru rivuga yuko nibura abamenyesha makuru 14 bafashwe bagafungwa ku wa mbere, ariko kuva ico gihe bose baramaze kurekurwa nubwo umwe yaciye yirukanwa mu gihugu. Harakwiragijwe ku mbuga hwaniro amasanamu y'abanyavenezuela bafise ivyapa vyiyamiriza Delcy Rodriguez nka perezida w'imfatakibanza. Bamwe bavyiyamirije mu guhonda amasafuriya bari mu ngo zabo, ariko benshi baratinya kuja mu mabarabara canke ngo berekane ku mugaragaro ko bashigikiye Amerika. Aho hose bakaba batinya inkurikizi zikomeye. Muri Tanzania igipolisi gikomeje gusenya inzu z'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu. Kuva kuri uyu wa kabiri hasuye inzu ziri muri zone ya 12. Izi mpunzi zivuga ko zabuze amajya n'amaza kandi ko n'uburenganzira bwazo buri guhungabana. Kanye navuganye n'umwe muri zo mubaza uko bamerewe. Abanyagihugu bose ubu utuvugana bari mu rugo babasenye ko inzu zabo. Ikibabaje ni uko badusenyera inzu hanyuma ntibatwereke naho badushira. Imiryango yasenyewe mu cyumweru gishize ubu iri heheyo. Bamwe bakinjitse utuzu duto ngaho nyene, abandi nabo baca baza gusaba indaro. Ngabo naho basabiye indaro baciye baza kuhasenya kandi. Ubu ngubu wasobanura ko ubuzima buhagaze ku bantu bari muri iyo nkambi. Nukuvuga ubuzima bw'impunzi ubu bwifashe nabi, bamwe bagwaye, abavyeyi bafise inda zimwe ziriko zirakoroka, abana nabo malaria yabafashe kubera barara mu mbeho. Abaza kubasenyera n'ubu nta mpamvu urababwira ibibatera. Abaza gusenya inzu harimwo makazi, abapolisi hamwe n'abasungusungu b'abakongomani. Ubwo rero baza basenya bavuga ngo niduhunguke tugende iwacu hari amahoro. Ati abadashoboye kuba bararonka aho baje ngo nibagende muri dipacha babandike. Ati kandi no kwiyandikisha ati ngo twiyandikisha ku bushake. Rero ubwo bushake nibwo ku nguvu. Ubwo abari hanze bose bari mwakabaye mujye kwiyandikisha muri dipacha kugira ngo babemerere gutaha kuba bishaka gutaha. Nukuvuga uramutse ugiye muri dipacha ukavuga ati jewe ngiye kubera bamunsenyeye inzu, baca bafata ifomu yawe bagaca bayigutera. Ahubwo bagomba yuko uvuga ngo jewe niyandikishije ku bushake. Kugeza ubu harabamaze gusubira i Burundi kuva iki gikorwa cyo gusenyerwa cyatangira. Ntabwo barabatwara n'ubu baracabarunditse, baracari muri dipacha, abandi nabo bari ngaho hantu babasenyeye. Ugereranyije barangana iki abo biteguye kuba basubira mu Burundi? Abamaze kuja kwiyandikisha twabonye imiryango 227 niyo bari babanditse. Ubu rero naho hariko hiyandikisha nk'abantu bagera nko ku yandi 200. Abo muri dipacha ariko bari kwitabwaho mu gihe bategereje kugenda. Ntabwo bariko baritabwaho, nabo nyene bicaye ngaho bavuga ngo ko barabarondera ngo urutonde nyezina ngo hamwe n'imodoka zizobatwara. Kugera aya masaha nta modoka bafite. Abarundi bari mu nkambi ya Nyarugusu kugeza ubu bangana iki mu mibare? Bavuga yuko umubare w'abarundi bari Nyarugusu bavuga yuko hari ibihumbi 30. Turagaruka nyuma y'akaruhuko gato. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Tugeze ku isaha ya 12:38 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu Rwanda inteko ishinga amategeko yarayemeje itegeko rigenga imikoreshereze y'imihanda n'imyitwarire y'abatwara ibinyabiziga. Mu ngingo z'ingenzi iri tegeko hari zitari zisanzwe mu mategeko nko gukura amanota ku muntu utwaye ibinyabiziga wanyuranyije n'amategeko. Jean Claude Mwambutsa yaduteguriye inkuru irambuye. Mu ngingo ziri mu itegeko rishya harimo izitari zisanzwe mu mategeko y'u Rwanda nk'ikura amanota ku muntu utwaye wakoze amakosa kugeza igihe azamburirwa uburenganzira bwo gutwara. Abadepite baryemeje ariko basaba ko habaho kwitonda mu gihe cyo kurishyira mu bikorwa kugira ngo hatabaho kugenekereza bishobora gutuma habaho karengane.
hari kandi n'ingingo ivuga ko utwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha afungwa ndetse n'ikinyabiziga kigafatirwa. Depite Mukabunani Christine ntiyarashyigikiye ingingo. Bahamagaye utanyweye akagitwara, nk'uko iyo bafashe umuntu atwaye adafite perimi, nyiri iyo modoka yemerewe gushaka umushoferi ufite perimi akaza akamutwarira icyo kinyabiziga cye, wenda bakamuca amafaranga kuko byo nibyo gishakira umushoferi wumva ari muzima aza kivana. Ikinyabiziga kenshi kiba gitunze imiryango n'abandi bari mu rugo bose ariho bateza ubuzima, urumva kujya kugifunga rero ni uguhombya abantu rwose, kandi hari ubundi buryo bwo guhana icyo cyaha. Ibihano by'igifungo byagarutse ahatandukanye mu itegeko ku bantu bakoze amakosa yo mu muhanda, nk'uhagaritswe n'umupolisi ariko ntabyubahirize ahabwa igifungo cy'amezi 3 ndetse akaba yanacibwa amande agera ku 700,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuri Depite Mukabunani, igifungo ku muntu wakoze ikosa ritari icyaha cy'ubugome nticyari gikwiye. Ikintu cy'igifungo cyo rwose sinjye nkemera na gatoya gufunga umuntu. Haba hakwiye gufungwa umuntu wakoze icyaha gikomeye, wishe umuntu, wagambaniye igihugu, mbese wakoze ikintu gikomeye ushobora kuba danje koko ikomeye cyane muri sosiyete. Naho ubundi ibindi byaha byose bisanzwe abantu babihana mu buryo busanzwe. Ushobora no kumuca amande, ushobora no kumuhagarika amezi 3 adatwara icyo kinyabiziga, perimi ukaba uyifatiriye. Mbese ni byinshi wamuhanisha kuruta kumushyira muri gereza. Mu gihe itegeko ryamaze gutorwa n'abadepite, intambwe yaryo ya mbere yamaze guterwa, rigomba kwemezwa n'umutwe wa Sena ndetse n'umukuru w'igihugu akarishyiraho umukono mbere yo gutangazwa mu igazeti ya leta. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Mu gihe hasigaye iminsi 9 gusa muri Uganda hakaba amatora y'umukuru w'igihugu n'abayigize inteko ishinga amategeko, imyitegurire arimbanije, aho abakandida basa n'abari gusiganwa n'umwanya bashaka amajwi mu turere dutandukanye tw'igihugu. Mukanya navuganye na Siriake Muhawe nayo aha tubereye. Imyiteguro muri rusange iragenda neza. Ubu abakandida bose bashwaye igihugu cyose, bariko baraja mu ntara zose kugira ngo bashobore gusigura imigambi yabo. Aho uciye hose uhasanga amabendera atandukanye, mu bibanza bikomakomeye, aho amabarabara ahurira, ibiraro hamwe n'izindi nyubakwa zikomakomeye, hamanitse amafoto y'abariko baritoza. Ariko rero abatavuga rumwe na leta, umuntu yotanga akarero nka Bobi Wine ni Robert Kyagulanyi Sentamu, ni umwe mu batavuga rumwe na leta akomeye cyane. Avuga yuko inzego zijejwe umutekano zibaburabuza. Ubundi abakandida bakomeye muri ayo matora urabona ari bande? Ese abakandida bose muri rusange ubundi ni bangahe? Mu kibanza cy'umukuru w'igihugu harabitoza 8, ariko abo umuntu ashobora kuvuga ko bakomakomeye novuga Perezida Museveni ubwiwe, hariho n'uwo Robert Kyagulanyi Sentamu niwe batazira Bobi Wine uwo mu mugambwe NUP. Museveni wazi ko umugambwe we ari NRM. Hanyuma hariho na n'uwitwa Nandara Mafabi, umugambwe we ukaba ari FDC. Abo ni bo bantu batatu bakomeye mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ariko rero umuntu yokwibutsa yuko aya matora ajanye kandi n'amatora y'abashinga amateka, abari ku rutonde rw'abitoza mu nama nshinga amateka bashika 200, ariko inama nshinga amateka yo ngaha muri Uganda birimwe abantu barenga 500 gatoya. Ingingo bashyira imbere muri abo bari kwiyamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu zabarizi. Ugiye kubiraba bagerageza kurondera amajambo aryohera urwaruka, kubera yuko ngaha abazotora urwaruka rurenga 70%. Mu gikombe cya Afrika kiri kubera muri Maroc ho, umugenzi wacu Yves kuri telefone yaduteguriye aho umukino w'uyu munsi umeze. Yves, muratwumva? Mbere uri hagati ya Algeria na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ninjira muri studio bari bageze ku munota wa 43, biracyari ubusa ku busa, ariko ni umukino ukomeye cyane. Amakipe yombi yarasatirana bikaze, buri kipe yashoboye kubona umwanya wo kotsa igitutu indi, yaba Algeria cyangwa se DRC. Ngira ngo nubwo bimeze gutya, ariko ibintu birashoboka ko biza gufutuka neza mu gice cya kabiri. Undi mukino uraba isaa 3 z'ijoro ku masaha y'Ikigali ni Bujumbura, urahuza Cote d'Ivoire na Burkina Faso, ukaba nawo ari umukino utaza kuba woroshye ko amakipe araziranye, ariko Cote d'Ivoire igahabwa amahirwe kubera amazina y'abakinnyi bayo abyibushye, no kuvuga bakaze mu makipe yo ku mugabane w'Uburayi. Urakoze cyane Yves.
ubu ni umwanya w'ikinamico urunana. duheruka rero n'umubyeyi we basuye Chris. Uruzinduko rwabaye ruhire se. Hagati aho Nyiramariza mu migambi yo kwihimura Stefano arateganya gukora iki? N'urunana. Ego mana, mama kukiryamye? Yewe data we. Ewe zanzo gumuko wanjye yarayaduhaye zanyishe neza. Ubwo se ziracyakurimo mama? Sizo zatumye ndyama udakanguka se. Aha, cyakora Chris yaziguhaye zihagije da. Yewe ka. Ariko hari inzoga koko. Ntubizi se ko ahubwo twazisize. Uribuka ko waraye umusezeranije ko ahubwo uyu munsi usubirayo kunywa izo waraje. Ego mana yanjye, harya. Aha, yakubwiye ngo ejo uzagaruke nawe uti. Ubundi se waretse tukaza gusubirayo umwana wa. Oya mama, kwaba ari ukwitesha agaciro mama. Erega umenye ko uri azakubera umukwe. Cyakora mwana wa, umva nkubwire. Harya yitwa Chris? Umukwe wawe yitwa Chris ma. Umva, uriya ni umuhungu buri mubyeyi yakwifuza kugira umukwe pe. Wamushimye? Namushimye cyane. Uriya niwe sheri wanjye rero ma. Umva rero wa mukobwa we. Dore ko ntazi uko abakobwa b'iki gihe mwabaye. Ntuzirangareho ngo hagire agatotsi kaza muri uriya rukundo rwanyu. Ubwo ako gatotsi katuruka he mama? Ahubwo ubundi kubanza murimo gutinza ibintu reya. Gute se? Ubundi mwagize vuba mugakora ubwo bukwe ibintu bikava mu nzira. Ariko mama nawe ihangane turimo kubitegura buhoro buhoro. Mbese uguzi neza ko namaze kubibwira so we? Ndabizi nubwo ntashakaga ko uhita ubimubwira. Ubwo rero sakimara kumenya ayo makuru nawe yahise atangira kugira ibyo yitegura. Ego mana yanjye, ubwo si byo yatangiye gutegura ni ibiki? Hariya yanze utubamo yatekereje ko yavugururwa kugira ngo nyine ibintu byo gusaba no gukwa bizabera ahantu hasa neza wa. Ahubwo ngira ngo aratangira muri iyi minsi. Cyakora ndumva ari byiza nukuri. Gusa icyo dushobora kuzajya tukubaza ni udufaranga wenda two gutera irangi. Naho ubundi komereza aho mwana wa, komereza aho rwose. Urakora Pascal we? Yego Nyiramariza we. Yewega. Ndabona ikivi cy'igitondo cyushije da. Umva ni icyate napatanye. Ubwo rero ndagira ngo nkirangize vuba boss anyihera amafaranga da. Reka. Ibintu bimeze nabi. Ndabona warangije da amafaranga urayatahana. Yego rwose ndayacyura uyu munsi. Nikoze. Ndakumva. Mbere na mbere reka mbanze nkwihanganisha wa mugabo wenyine twapfushije rumwe. Urashaka kuvuga se iby'umugabo wawe n'umugore wanjye Nyiramari? Ni ibyo mvuga nta bindi. Yewe ibyo namaze kubyakira nta kundi. Yewe nanjye narabimenyereye da. Nuko nyine nta kundi tubyakire. Wagira ute? Pasika. Ndakumva. Nari maze iminsi rero numva nshaka kuvugana nawe. Nibyo? Ni iki wifuzaga ko tuvugana se Nyiramari? Hari igitekerezo mfite. Igitekerezo? Mfite igitekerezo cyo kwihimura. Reka bariya abantu tubihimuraho Pasika. Nyiramari ubwo twabikora gute ibyo? Hari ukuntu mbitekereza nicyo nshaka ko tuganira. Kakiri inkuru. Umugore wawe mukobwa jana n'umugabo wanjye Stefano tubababaze nkuko natwe batubabaje. Urashaka se ko natwe twabaca inyuma? Oya, ntabwo twakora ibyo bintu ariko hari ukuntu mbitekereza twabikora ku buryo bagira ngo nibyo. Mbwira rero uko twabigenza. Ahubwo ntibibe kera dutangira uyu munsi. Ndagira ngo tujye dukora ibintu ku buryo batekereza ko nge nawe dukundana. Yampaye nka rero. Ubwo tuzajya tubikora gute Nyiramari? Ibyo bintu tuzajya tubikora gute? Reka nkwereke igikorwa cya mbere uko tugiye kugikora. Ndakumva yewe kagira inkuru ngo uteze. Nurangiza gukora aka kazi utahe woke uhindura imyenda wambare neza ndabizi kuzi kwambara neza ubundi uze duhurira ahantu mu kabari nkugurira inzoga dusangire nawe. Nyiramari ubwo biri bushoboke? Birabuzwa n'iki gushoboka? Amafaranga yo kugusengerera ndayafite. Aho gucyo tuza gukora ni ukwicara ahantu twizeye neza ko Stefano ashobora kuza kutubona. Urumva? Ndabizi akabari tuza kujyamo ntashobora kurara atahageze. Umva Nyiramari nta kibazo rwose ndahabaye umva ndabikora uko bipanze. Umva bagomba kumva ukuntu bibabaza. Babyumve pe. Bumva ibyo natwe twumva iyo bakora biriya.
ni ibiki kuje winuka mama? Mbega we, habaye iki mama? mbega umusarani we. Uwuhe se? Bariya abantu bumva bafite umusarani koko. Uvuye gukoresha uwuhe musarani? Uriya waba ari ukodesha. Yewe we, munuko ibisazi biturura. Yewe waza wabwiye bakubaka undi musarane wujuje ibyangombwa nyabo. Ahubwo se kwata naje hariya hari igihe ntababwiye ibyuriya musarane barabizi, ahubwo sinzi impamvu bagenda biguruheye. Reka rwose urasa umusarane ushobora kuzabateza indwara. Ubundi se wagiye gukoresha uriya musarane wabo kandi wanjye nkoresha uhari kubera iki mama? Wahora niki? Nashatse kagafunguzo kawo ndakabura kandi wari wakampaye nuko nayeweho nakarambitse. Wakabuze rero. Ariko reka nongere njye kugashaka wa. Nibise ko hari aho ntashakiye. Iwe, Sheri arampamagaye we. Sheri! Beya. Karame Sheri! Ushobora kuvugana? Yego sha, urumva hari icyambuza kuguha umwanya se? Igihe cyose naho ari ho hose wamvugisha nukuri. Okay. Maze nari nkumbuye kumva ijwi ryawe kandi nawe birumvikana ko ukumbuye kumvugisha muri iyi minsi ya mbere y'uyu mwaka dutangiye. Bonane Sheri. Bonane nawe. Umva. Ndakumva shu. Mbese ko numva utishimye we? Sinishimye nyine. Mana yanjye. Niki cyakurakaje Sheri? Ubwo koko umuntu kubabaza umwaka ugitangira ninde koko? Niko. Karame. Kubera iki wantuye mu mutego? What? Uwuhe mutego se Sheri? Hasoni. No. Mana yanjye. Nakugize nte se Sheri? Niko. Urinda kuzana nyuguka muntu urango muje kunsura utanteguje warugamije iki? Ego mana. Ariko reka kuvugana uburakari Sheri. Uzi ukuntu wari unkuye umutima koko? Ntubigire umukino ukubye nkubwira ndakomejereye. Nukuri wibifata nabi. Kuba narazanye na mama nta kindi nari ngamije. Kwari ukugira ngo umenye umubyeyi wanjye. Kandi nukuri nagushimiye ukuntu watwakiriye ukita kuri mama kuriya bikamushimisha. Uratekereza ko nari nishimye? Hakoge nabonaga wishimye. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ntari nishimye. Nuko cya kinyabupfura cyanjye nyine cyatumye niyorobeka. N'ubundi ntabwo nari nishimye. Nukuri sinarinzi ko ari uko wabyakiriye mbabarira. Wese kuntuguza umubyeyi wawe buriya warugamije iki? Utekereza ko ngiye nkorera mu kavuyo makariya? Mukobwa ja. Karame muga. Ubwo rero ugiye kureba ukuntu wigeza mu rugo n'izi mpinja. Mana yanjye, ubuse ndatwazwa nande. Narinzi ko iriya ambirasi nkwiye ku bitaro bikuru ingeza mu rugo iwanjye, none ngejeje hano ku kigo nderabuzima. N'ubundi yashoboraga kukugeza mu rugo iwawe, ariko tumaze kubigusobanurira ko impamvu itahakugejeje ari uko hano ku kigo nderabuzima hari undi mubyeyi umerewe nabi cyane. Wari ukeneye kwihutishwa ku bitaro. Urabyumvise? Yego ndabyumvise. Hanyuma rero umukobwa ja. Ndakumva. Dore wabyaye impanga. Yego. Ubu rero imbaraga wagakoresheje wita ku mwana igihe wabaga wabyaye umwana umwe, ugiye kuzikuba kabiri kuko ufite impinja ebyiri. Urabyumva? Ndumva. Kwita ku buzima bwabo, kwita ku isuku yawe n'imirire yawe nk'umubyeyi wonsa, kandi ukita ku isuku y'abana, ugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi. Ukibuka kubahiriza gahunda y'ikingira. Ikindi kuboneza urubyaro urabizi ko biri mu bya mbere ugomba kubahiriza. Yego ndabyumva. Ndibutse. Urabona iriya shisha kibondo bajyaga baguha ukajya kuyigurishiriza? Ntuzongere guhirahira niba ushaka ko abana bawe bagira ubuzima bwiza mukobwa ja. Ndabyumva pe. Aba bana bagomba kwitabwaho cyane rwose, kandi nawe umubyeyi ukiyitaho kugira ngo ubashe kubonsa bahage. Yego. Urabyumva ko ugomba kurya indyo yuzuye, ukananywa ibinyobwa bihagije kugira ngo ubone amashereka ahagije yo konsa izi impanga. Yego. Reka nongere nkwibutsa ibijyanye n'isuku. Isuku igihe wonsa aba bana. Ntiwonsa abana utabanje gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Isuku ku mubiri, ku myambaro yawe n'iy'abana. Isuku mu buriri no mu rugo iwawe. Muri rusange isuku ikurange muri byose. Yego. Noneho rero reka turebe uko dutuma kuri Pascal aza gufashe mutaye. Ariko se buriya arazara? Kubera iki se atari buzi? Tudahamagaye Pascal undi twahamagara ninde? Ariko ko mbona nwa buhoro Pascal. Ahubwo urebeye ibyeri nyimazemo Nyiramari. Mareba gwe nindi.
amafaranga yo kugusengera nayateguye arahari wa mugabo we rwose kubita imfubyi yewe wowe wiyibwiriza kurira humura urabona tutazagera ku ntego pasika umva tuzayigeraho n'ukuri kw'Imana ariko ubundi pasika ndakumva nyibwirira ubwira iki se Nyiramari ni gute wavumbuye ko Stefano niwe wateye inda umugore wawe mukobwa Jana urumva bijya gutangira Stefano yahaye akazi umugore wanjye mukobwa Jana nyine aho yubakaga yego ubwo rero arabanza mugira kapita w'abakozi aho ngaho mbese noneho iyo akazi karangiraga nimugoroba Stefano na mukobwa Jana basigaraga aho ngaho ku ishansiye abandi bakozi bagataha urumva bakabashuka ngo hari amadosiye bagiye gusinya wa ubwo uranyumvira umva pasikari we Nyiramari amadosiye yari yarabaye amadosiye ndakubwiza ukuri tekereza ubwo rero hari umuntu umwe watangiye kujya bakeka arabacunga abona ko basigara aho ngaho ku ishansiye bibereye mu byabo urumva ariko kuki ibyo wabimenye ntumbwire kare koko pasika yewe se sinabimenye amazi yararenze inkombe Nyiramari ariko mana yanjye we ubwo rero bavaga muri ibyo bagahitira mu kabari bakanywa mukobwa Jana agataha yabaye ibyatsi mu gicuku ariko niba wari wangerera ku ngingo y'uko wamenye ko inda atari yawe ari iya Stefano pasika uzi uko byari bimeze se kagira inkuru nyine ubwo Stefano na mukobwa Jana babaga muri ibyo buriya njyewe hari hashize amezi nk'atatu ntakiryamana na mukobwa Jana ndetse rwose tutakirarana no mu cyumba kimwe mwari mwarashwanye rero rwose umva ubwo nirindaga iki kongera rwose kumutera inda kuko yari yarahagaritse gahunda yo kuboneza urubyaro burya wowe wirindaga ko nyine ko wamutera inda nyine kubera ibibazo by'ubuzima twari dufite nuko sha ngiye kubona mbona buragasana aratwite nguko ko nabimenye wa mubyeyi we nibyo rwose mukobwa Jana ntiyashoboraga kubona uburyo ayikugerekaho ariko kuki Stefano atari yagera hano ndashaka ko agera hano uba arihe koko reka nizere ko hari abamaze kutubona baza kumugezaho aya makuru urashaka guhita utaha cyangwa turakomeza twinywere turakomeza tunywe mu kanya nze kukuririmbira akaririmbo mama utubebe tumeze neza tumeze neza shaho muza enda kira aka kabebe kamwe gaterure nyabo cyakora akoze cyane mujyana ubu iyo ntakugira abana ari kubageza hano muri urugo nteko none se ko muganga Devota yari yatumye ku mugabo we ngo aza gutwaza impinja akabura urumva hari ukundi byari kugenda mukobwa Ja ariko se uyu mugabo arihe muri iri joro koko niko muza karame mama papa wanyu yagiye simbizi yagiye ryari se yagiye kare ariko se ubundi ngenda abaza iki wasanga yibereye mu kabari ayo nyagasani we ahubwo se ahantu ugiye gukiza impinja kuko harasate mukobwa Ja ubu se urabimbaza hari ubwo ntaherukaga nose mana yanjye we ubu se impinja ziraba muri uyu mwanda koko zirahaba nyine none byagenda bite Kiramariya mubyeyi data we ahubwo nimubazane mbashyire mu cyumba ku buriri reka nta no kubanza kuhacisha imyeyo koko ubu zarera abana muri uyu mwanda bamare kangahe batararwara koko mukobwa Ja ko Pascal adahari ngo amfashe kuhakora isuku ukaba uzi neza ko nabazwe ntabasha kunama urumva mbigenza ntemujyana ikinamico runana niyo tugejeje ku musozo w'amakuru yo kuri uyu mugoroba tubibutse ko mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook na X duhari nka BBC News Gahuza no kuri website nka bbcgahuza.com mwari kumwe nanjye Zereberwa amakuru yarahagarariwe na Gerdas Hondimund ku buhanga bw'ibyuma hari Davis Akero dushimiye ikipe ngari yadufashije mu gutegura aya makuru mugira ibihe byiza